Tariki ya 16 Ukwakira uyu mwaka wa 2023 RIB yafunze umunyamakuru wigenga witwa Nkundineza Jean Paul uzwi cyane mu gutanga ibiganiro akoresheje umuyoboro wa YouTube. Akurikiranwaho ibyaha bitatu bikurikira: icyaha cyo gutukana mu ruhame, guhohotera uwatanze amakuru ku byaha, gukoresha ibikangisho. Ibi byaha akurikiranweho yabikoze mu bihe bitandukanye, aho yifashishaga urubuga rwa YouTube agatuka uwatanze amakuru ku byaha ndetse anamutera ubwoba. Ibikorwa akekwaho kuba yarabikoze bikaba bigize ibyaha bihanwa n'amategeko mu Rwanda. Uwafashwe ari we Jean Paul afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu gihe dosiye ye iri gutunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ibyaha akurikiranyweho uko ari bitatu: guhohotera uwatanze amakuru ni icyaha gihanwa n'ingingo ya 17 y'itegeko rigenga abatanga amakuru ku byaha, ku bikorwa cyangwa ku myitwarire binyuranyije n'amategeko. Iyi ngingo ya 17 igira iti: umuyobozi cyangwa undi muntu wese uhohotera umukozi wa leta, uw'ikigo kigenga cyangwa undi muntu watanze amakuru ku byaha, ku bikorwa cyangwa imyitwarire binyuranyije n'amategeko abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya $1,000,000 ariko atarenze $2,000,000. Gukoresha ibikangisho ni icyaha cya kabiri akurikiranyweho gihanwa n'ingingo y'128 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kiri hagati y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga atari munsi y'300,000 ariko atarenze 500,000. Icyaha cya gatatu akurikiranyweho gihanwa n'ingingo y'161 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano yahabwa aramutse abihamijwe n'urukiko ni igifungo kitari munsi y'iminsi 15 ariko kitarenze amezi 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 100 ariko atarengeje 200,000. Ubutumwa RIB itanga: RIB irongera gusaba abakoresha imbuga nkoranyambaga kubahiriza amategeko azigenga kuko uzayarengaho wese azakurikiranwa nk'uko biteganywa n'amategeko. Igihe cyose wakoresheje imbuga nkoranyambaga yayikoresheje ibikorwa bigize ibyaha, ubwo ndavuga ibikorwa bibujijwe mu mategeko, nta cyabuza RIB kumukurikirana. Umuntu rero wese ukoresha imbuga nkoranyambaga wese arasabwa kwihaharika ku mategeko aba yarashyizweho. Hari abantu bihisha inyuma y'imbuga nkoranyambaga bakitwikira umutaka w'umwuga bakora, umutaka w'ubuvugizi, uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, bagakoresha amagambo akakaye agize ibyaha ashobora gukurura amacakubiri, arimo ibitutsi, arimo guhohotera uwatanze amakuru ku byaha, gukoresha ibikangisho, gukangisha, gusebanya bakaka abantu amafaranga, gutangaza ibihuha cyangwa gutangaza amagambo ashobora kwangisha abantu abandi, aribyo hate speech. RIB irabibutsa ko amategeko ahana ibyo bikorwa ahari kandi basabwa kuyubahiriza. Ikindi kandi ntabwo hari hakwiriye kugira uwitiranya amakosa y'umwuga ashobora guhanwa mu buryo bw'ubutegetsi, aribyo administrative sanction, n'ibikorwa bigize ibyaha bihanwa n'amategeko mu Rwanda. Ni byiza gusobanukirwa itandukaniro hagati yo gusebanya no gutukana mu ruhame. Gusebanya aribyo defamation, ibi ntabwo RIB ibikurikirana. Ibyo RIB ikurikirana ni ibikorwa byo gutukana mu ruhame. Ku buryo bw'umwihariko ku birebana na kese ya Jean Paul Nkundineza, urwego rw'ubugenzacyaha nta confusion cyangwa gushidikanya rufite namba ku byerekeye ibyaha Jean Paul akurikiranyweho. Bifitiwe ibimenyetso bihagije bigaragaza ko ibyo byaha yabikoze abigambiriye. Ibikorwa yakoze bihanwa n'amategeko kandi bikwiriye gutandukanywa n'amakosa y'umwuga. Ikindi kandi kigenda kigaragara muri no minsi haragenda
muri no minsi biragenda bigaragara muri social media ko zigenda zifashishwa hatangwa amakuru cyangwa gutanga ibitekerezo. Hari ibintu bigenda bigaragara cyane muri sekta y'ubutabera. Muri sekta y'ubutabera haragenda hagaragara ko hari abantu bari interested cyane no kumenya ibirebana cyangwa ibibera mu rukiko. Ni byiza rwose abantu baba bagomba kumenya icyemezo umucamanza yafashe ku rubanza runaka, kuko ubutabera butangwa mu izina rya rubanda. Ariko nanone haragenda hagaragaramo nakwita fanatisme, kugaragaza amarangamutima kuri bamwe bafite imiyoboro ya YouTube ndetse b'abanyamakuru, aho usanga hagaragara fanatisme kurusha gutangaza amakuru. Ibi rero biragenda bivamo, ibi bikorwa bya fanatisme nibyo biri kugenda bivamo ibyaha bihanwa n'amategeko. Ikindi kandi hari icyo bita mu mategeko principle of subjudice. Iri ni ihame mu mategeko ribuza rubanda cyangwa abantu bose kuganira mu ruhame ku rubanza ruri mu rukiko. Ariko ibigaragara hanze aha binyuranye n'ibyo iryo hame riteganya, aho usanga cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga bakora tayito zibangamiye cyangwa usanga zitesha agaciro ubwigenge bw'urukiko. Isomo rero ibi bikwiriye gutanga ku bakora ibikorwa nk'ibi ngibi, nuko nta muntu n'umwe ukwiriye kwihisha mu mutaka w'umwuga akora ngo yumve ko ari immune from criminal prosecution cyangwa ko yakurikiranwa n'amategeko, ngo yumve ko ari hejuru y'amategeko. Ibi bibere isomo n'abandi bumvaga ko bakwihisha mu mutaka w'umwuga runaka bagakora ibinyuranyije n'amategeko. Ikindi kandi ntabwo iperereza ku byaha nk'ibi ngibi ryahagaze, rizakomeza rikorwe, ndetse n'undi wese ashobora kuba yarakoze ibikorwa nk'ibi ngibi bisa nk'ibi ngibi azahanwa kandi azakurikiranwa, azahanwa nk'uko amategeko abiteganya. Murakoze cyane.